Mhlawumbe umuntu angathatha leli thuba lekuthi sibonge nathi imvula leti khona nakuba seTitineng. Kepha-ke nakuba Titineng leti imvula setiyange kuphela, setiyange kushabalala. Singaxolisa nje kulaba lebe balima ummbila ngani ngoba balinyelelwe kakhulu ummbila sowusedulo. Kepha-ke sesiconze sesisedvute nesizini yekulima emabhontshisi lekunguFebruary. Umemetile okandaba wathi phezu komkhono wathi eMaswati akalime atonciphisa ukuthi sithenge kudla emaveni angephandle. Nendvuna yetekulima yaphindze yamemetela sikhwama saka NMC nesikhwama saka iWait hamba ubuye yathi eMaswati akete uhulumende utawuniketa lusido. Siyasho ukuthi indvuna yetekulima iwavetile ma-subsidies through bo NMC nabo iWait kutsi eMaswati akhone kutfola tinsita tekulima. Natsi-ke sisukumele etulu seng-EPA AgroShop lakuMathapha. Kusukela nje emnyakeni lophelile sikhonile kwatfola emabhontshisi inhlanyelo nanyalo ikhona enough iwenele eMaswati. Sithi-ke le nhlanyelo lena i-AS 148 ingene esikhaleni se-Pen 148, itolo beyibitwa nge-Pen 148. Yase iyashintsha njengoba nemathimu ashintsha nje. Itolo bekuyiMbabane Highlanders, namhla seyi-AM Highlanders. Solo yinye le team, yinye-ke le nhlanyelo se-AS 148 iperforme kahle eminyakeni lophelile. Nanyalo futhi labayithengile bayabuya nanyalo bade kuyithenga. Sithi-ke eMaswati akaphuthume ade kuyitfola la kuMathapha e-EPA AgroShop iyaphela. Lela nje loyibonako lela makaphela February itabe seyiphelile. Sithi-ke first come first served. eMaswati siyamema ukuthi ete atoyithenga inhlanyelo emabhontshisi grade 1 loligolide lenhlanyelo eMaswati yemabhontshisi.